Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Hadian kajing tuat kabajur ki Pulit ke Nongstoin Police Station, haka arpulai trik ukalaling kot arajar arpusaw, layo ban kem no Europeas puwen lai pues nam kereta, bana kasnong dom lang, kabahap apo uput usam joka Pdengshalang West Khasi Hills District. Superintendent of Police ke West Khasi Hills Ubikram Marak MPS, ulaong bagi Pulit kila kem no Europeas puwen hadian kajing subajur, pa uday ubaladan kti van Siat yap, yo nijil son lingkoy, wana kasnong Marshalong, Southwest Khasi Hills District, haga jingjia kablaja haga janmit joka arpau terik ubenai kelalingkot arhajar arpulai, ha Pdengshalang. Shu USP ulaong ru bagi Pulit kila yo urban kurup no ya ke Suloi na utai ubriyo, bat nak liang juki Pulit hadian bikila la ban pendep ya baru kijing don kam, kila ra no Europeas syakaying bishar. Laban kedau hang ni bahaga janmit joka arpau terik ukelalingkot, ki Pulit kadang stan gila yo pdiang i kajing ujor nagi bahayi ngasem jong unijil son lingkoy, halor kajing Suba, Shah penyap jong ba nijil son lingkoy, hagwe ni kijaka hapo kasnong Pdengshalang West Khasi Hills, bat hadian bagi Pulit kila hiar ha ketiga jaka, kila lap ya kamet yap jong ba nijil son, wala tiak lingktar harut surok, ha Pdengshalang, haringkat kidak mensaw na kasyadem.